Igamba ria mirari ria riri gatigati ka Mugambi Ngera na uria wari mubunge wa Igembe Central Joseph Ntwirwa Akina ringi gatigati kana bea Murianki na Kubai Kiringo magamba jaria zarerigiri kuthikirwa garune ya Njuri Ncheke ntere cia Ngongo Itumbi jateta na mbere kuringana na kurubabane ati mitaratara ya Njuri Ncheke tigwitikiria Njuri kuthikira magamba jaria jareketie gukurukira njarene cia borithi chibo kana jari kuneja koti ibaugite bakakanya igamba riri kuthikirwa na kugitirwa koti. Dennis Mugendi ni wari na ripoti eji. Tariki 12 mweri wa inana garune ya kuruba Njuri Ncheke ya Ngongo Itumbi kirarai maua Igembe South kurerigiri tukwithirwa kuri na igamba ria mbesa semira ira ciacangirwe ni arimi kinene kia mairi 3 miankene atene kenda itungatira kurugurwa kwa thoko ya mira ya London. Igamba ri naryo rigatigati ka James Ngera na mubunge wa tene wa Igembe North Joseph Ntwirwa Akina wa Central Kubai Kiringo na Moses na bea Murianki andi akuruba Njuri Ncheke ni bagambite na kugotiga mbari kethirwa ri mbere yao tonto Njuri itigambaga igamba ri kotine kana rithitangi kwa polisi kwine ambari ari atatika Muambi Kauzimbo na Mheshimiwa Kiringo Ntwirwa Akina na mutana wanavea Murianki iri ari atatina ka Njuri Ncheke ya Meru ira kilima mbeza cia mira ira cietete kuthiata yamba na arandi cia ome na kwatika nende mbesi cia changini anto kenda ciumba kuthiata manto ya mira na raba itire kwanjia utumira mbesa ira bobongo ibatile kwelewana taba kuthithia na yambari uba mobaike kotin au thairi kotin na bange bareta kwa Njuri na yambari ukoretwa kwa Njuri itutia ambe yamba tutirambo sunguza tumeathira kuinangirire yambari ke akwithari kotin tutire amba rikethari kwa polisi tutire arasia rikakwithari kwa chief tutire arasia no mwanka usoka kwa chibu akwandikira barua kana wita koti andikira barua kuango na kumyethia antu ba Meru kana antu be Igembe yambare yare era warekethari ko tariki 12 ritithari ya tariki 12 kugamba kwa igamba ri mbere ya kanju ya Njuri Ncheke kiama kiki akuru kiriuga tiga muthitangi na thitangwa bagetikaniria bari bongwa kurita koti ndi gukethura tiu ikumenyekanire tigambwa ni Njuri na Njuri Ncheke ni kurie Dennis Mugendi, Weru TV, garune ya kuruba Njuri Ncheke ya Ngongo Itumbi kirarai wandini ya maua Igembe South, County ya Meru.